Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanzonke sekulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi usiyamiyeza-ke usafanise laphana-ke yena-ke uMax-ke umfuka amakhanya naye-ke ungizwe emchunu laphana-ke umongameli-ke wawo-ke amabhinca uthi uMax-ke uyinzalo yakhe-ke ungizwe emchunu njengoba-ke benza izinto-ke ezifanayo laphana-ke noma-ke indlela-ke abasusa ngayo-ke umsindo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Sokhumbula ukuthi-ke naye-ke ungizwe emchunu-ke unakho-ke ukususa iy'gandali zakhe laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana njengoba-ke naye-ke uMax esesenkingeni nje efunwa-ke ibona-ke abasendlukulu amabutho-ke aphumile impela-ke ayombheka khona le kwaNdongazi yaduma mbukeli. Ngabe kuthini-ke okwakho ukukhuluma noma ukuphawula mayelana nayo-ke le nkulumo yakhe-ke uSiya ukuthi-ke uMax Makhanya nongizwe emchunu-ke bangabantu-ke abafanayo ekwenzeni-ke izinto zabo mbukela. Uye laphana-ke comment section size uvo lakho mbukeli, siyabonga. Le ncwadi mina ngayifunda ivaliwe nangiphikisa nganitshela ngathi uMax uyinzalo kaNgizwe, uNgizwe uyinzalo kaKhayini. Ngathi bona abantu laba bakwazi ukukhuluma umathanda wawo ngaphansi komthunzi welanga. Nganitshela ngathi into eyodwa le umshungu egwayini. Umuntu wokuqala owakwazi ukuba yivuke lambuso noma mhlambe lobukhosi kwakuNgizwe ngalesa sikhathi lesiya. Kunamhlanje uNgizwe wa-appoint unomkhulu laphana indlulamithi yamakhosi yamkhomba esile sikhona njengamanje esihlalweni ukuthi umholi webutho elibizwa ngokuthi amabhinca. Kwakusho umlomo ongathethi imanga ohlonishwa wona abantu okhothamelwayo kwaZulu Natal. Ithini-ke into yakhona kusuka kude and bonke labantu bane-backup. Ungacabanga ukuthi ungabazela kalula futhi uMax usevele wakhululeka into yakhe yabalula mase kunabantu abamenzela iy'nsongo on social media noma mhlampe bebiza isithangami seyindaba. Manje uzothini-ke? Uyacabanga uMax winning this battle ukuthi uzobe namandla angakanani lapha ezinyangeni ingabeke seniqhamuka nithi lento eyenzakalayo yonke lesi lokushiswa khona sekuyini phela ngosomathuba kabi nina abanye beni lapha ezinyangeni. Ayinyaka yathi hey ukuthula kuyimpendulo engenamsindo wathi kusela lento lezale ngane le yathi ukuthula impendulo engenamsindo kusela lezo bhelezo omyeza wathi ngigudla lapha engathi yonke yenze lento le into ongayithakatha nayo ithakatha ihlanyu ihambe bafethu kodwa nje ulungile soyicela ivuthiwe lapha uNgizwe nenzalo yakhe zonke ikhwenzi inzalo kaNgizwe phansi kwalomthunzi welanga lo. Isibindi sokukhuluma umathanda la emhlabeni la eNingizimu Afrika noma ku social media uNgizwe udokotela wakho nomkhulu ke lo professor. Angifuni ukuqambela abantu amanga into ekwazi ukuthuka nanombani umuntu ukuthi ayimthuka into ayithuka uSirile embiza ngenoni ngekhala but kwakuSirile futhi yayisihamba naye ngama-elections nani yonke into le bafethu social media yonugulisa kahle kahle kodwa ke bazale ecingwana baphila ngaphansi kwey'mfundiso zakho abantu.